Ku que fartas salton el tuta mundo meko bonan festeron mecanico en mia urbo meko la lanzando la buat acheu que debe estas banda que estas la subu salam la clojo estas la ubo la districto runden la urbo sa subu salam no me está rifero meko chufi conas que chufi comprenas chufiro mi estas la grafe to Sheikh Muslimos Rio Sheikh Hamzah Fansri Menko. Esa es la triple fama en la mundo, triple fama en New Zealand. Número Menko. La gobernador en la hafaz la Subur Salam Urbu, volas hafaz la tri Chipo, hafaz la strato a GTM Menko la rifero. Do la multa de homo o la popolo ne justa hafaz la strato ella hafaz la strato GTM Menko. GTM vi hafaz la tri Chipo. Do Menko ne forgestos Menko. Fifolas Feni amialando la lando le zelando la buat acheu ci buat bandacheu ne forgesas fi defas visitas en la grafeto Tuan Sheikh Hamzah Fansri es la triple fama en New Zealand Menko. Dan kon por video mi afno jis la video jis